RFC yashoye akayabo ikomeza kuba Stade Domicile. Byapfiriye he? Ku yindi nshuro mu wundi mwaka umutoza mushya n'abakinnyi bashya, APR FC yongeye gusezererwa na Pyramid FC. Inzozi zo gukina amatsinda ya CAF Champions League zirangirira i Cairo nk'uko byagenze muri 2023. APR FC yasezerewe mu ijonjora rya kabiri itsinzwe ibitego 3-1 ku wa gatandatu mu gihe yari yanganyije mu rugo 1-1 mu mukino wabereye i Kigali mu minsi 7 yari yabanje. Gutsindwa kose ni ugutsindwa, ariko iyi nshuro APR FC yari yazamuye urwego ugereranyije n'uburyo yari yasezerewemo mu mwaka w'imikino ushize. Ni ikipe yari yiyubatse kuko yaguze abakinnyi 11 bashya barimo abanyamahanga 7 muri iyi mpeshyi. Bivugwa ko aba bakinnyi bose batanzweho agera kuri miliyari 1,200,000, ndetse benshi mu banyamahanga baguzwe bakaba bahabwa umushahara w'ibihumbi 500 ku kwezi y'amadolari, nk'uko bimeze kuri Victor Mbawoma, Tadeo Luanga na Apam Bimor Asongwe bayisanzwemo. Ariko se yabuze iki? APR FC yongeye kwirangaraho mu rugo. Iyi nkuru y'igihe iragira iti: nibyo ko APR FC imaze imyaka 7 idatsindirwa mu rugo, ariko kimwe mu bituma ikomeza gusezererwa hakiri kare ni ukuba itabyaza umusaruro imikino yakira i Kigali. Ikipe y'ingabo z'igihugu iheruka gutsindirwa mu rugo muri CAF Champions League muri Gashyantare 2017 imbere ya Zanaco FC yo muri Zambia. Yayitsindiye kuri Stade Amahoro 1-0 mu mukino wo kwishyura w'ijonjora rya mbere. Mu myaka 4 iheruka APR FC yahuye n'amakipe arimo Gor Mahia, Mogadishu City, Etoile du Sahel, US Monastir, Gadika na Pyramid FC, ariko ntayigeze iyitsindira i Nyamirambo, aho yari imaze iminsi ikinira. Niko byagenze kandi no kuri Azam FC na Pyramid FC muri uyu mwaka. Nubwo bimeze gutyo, muri aya makipe yose nta n'imwe APR FC yatsinze ku kinyuranyo kirenze 1, ku buryo yari kwizera ko yagera hanze ikaryama ku izamu ryayo. Yatsinzwe ibitego bike ikaba yakwizera gukomeza. APR FC ikeneye guhindura Stade Amahoro imbehe yayo, buri kipe ihuriye nayo i Kigali ikaza yikandagira, ndetse n'abafana bayo bagataha bafite icyizere nk'uko byari bimeze ubwo yasezeraga Azam FC mu ijonjora rya mbere, iyitsinze ibitego 2-0. Abakinnyi bagize bati kudatsindira mu rugo biri mu bizonga APR FC mu mikino nyafurika. Imigurire ya APR FC irimo ibinego. Uyu ni umwaka wa kabiri w'imikino APR FC iri gukina kuva isubiye kuri politike yo gukinisha abanyamahanga, ndetse mu mwaka ushize nyuma y'imyaka 11 ikinisha abanyarwanda gusa, hagaragaye ko hari byinshi bitagenze neza, byatumye iyi kipe igira umwaka utarashimishije abakunzi bayo n'abandi bose bayibamo. Mu banyamahanga 8 yari ifite mu mwaka ushize, benshi ntibayibereye beza, ndetse ubona ko nta kinyuranyo bakoze ugereranyije n'uko ikipe yari isanzwe yitwara mu mikino nyafurika no muri shampiyona y'u Rwanda, kuko n'abanyarwanda gusa batwaye igikombe inshuro 2 badatsinzwe. Kuri iyi nshuro nabwo iyi kipe yaguze abanyamahanga 7 n'abanyarwanda 4, ariko kugeza ubu hari abatarabona umwanya wo gukina kuko urwego rwabo rutashimwe n'umutoza Darikonovic. Nyuma y'amezi 3 hari abafana benshi ba APR FC utabaza ngo uwitwa Odibo Godwi cyangwa Shidibere Johnson
Bondi bambara nimero zingahe? Wabumva kuko ntibigeze babona bihagije bayikinira, nyamara baravuze ibigwi. Iki kinyamakuru Igihe ubwo berekezaga muri iyi kipe yambara umukara n'umweru, aba Banya-Nigeria bakina ku mpande kimwe n'Abanyarwanda Dushimimana Olivier Muzungu na Tuyisenge Arsene baguzwe mu gihe n'ubundi APR FC yari ifite abakinnyi benshi kuri iyo myanya barimo Mugisha Gilbert, Kwitonda Alain, Baka Apamu Bimor, Ndikumana Dani warekuwe akajya muri Gasogi United.